Kakva su, vrać. Ne, ovo je... Al Jopi, legendica na motoru, njih troje on sa kolu. Opa. Opa. Dobro jutro, po ko zna koji put, 5., 6. dan u Keniji. Kilimandžaro, budimo se u Entonetu na granici zadnje selo do Tanzanije u Keniji. Za pola sata prelazimo u Tanzaniju, imamo mi još, uglavnom toliko nam treba otprilike motorom, ali iza nas predivni Kilimandžaro. Danas se najljepše vidi, nema oblačka, nema magli, nikakve. Ovo nam je kuća, sad ću vam pokazati kuću koju smo imali za sinuđe da spavamo, jer sinuć i večeras imamo po jednu noć novi smještaje i ovo je već večeras bilo sprem onih prethodnih 2 noći upgrade, žestok upgrade. Iako ljudi su kod nas bi šlag dobili kad bi ovo vidjeli sve. Djeca na podu, prljavo, onaj dere, onaj skače, vrišti, tuš nema, poljevaš se, prljavo. Ko? Šlag. Zato ovdje se očvrsniš i znaš, ništa te više u životu ne skira. Evo, brati, motori piče, ubiši. Selo ima 60.000 stanovnika, ljudi. 60.000 stanovnika. Vi kad bi ovdje došli, vi mislite da ovdje ima 500 ljudi. Puno piče, evo vidite, motori ubijaju. Ovo nam je kuća. Za tu noć što smo bili. Danas već se selimo u Emali. To je mjesto opet nazad prema Mombasi. Na pola puta nazad do Mombasi. Ali prvo ide, znači, eto, zidana kuća, brate, ti bi rekao to je beton. Ali unutra jest to tako. Čekajte da vam sam pokažem Kilimandžaro. To jest tako. Ovo im je crkva. Eno šta piše. Antonet Church. I ovo im je crkva. A evo vam Kilimandžara gore. Gledajte ovo. Brutalno. Ljudi, najviši vrh Afrike stoji ispred nas, idemo kasnije jer je on u Tanzaniji i mi idemo, znači kroz 20 minuta, pola sata s motorom ste u Tanzaniji. Šta sam još pošao reći? Ne znam, uglavnom prelijepo jutro s vama. Izvolite, Maranica. Eto pa se vidimo kasnije. Još jednu stvar da vam pokažem, pazi, Kilimandžaro, evo ga, to je tu. I kukuruz. Hala, care moj, i uđeš fino u halu. To je taj rad. Ne znam, obavljaš šta trebaš, a ovo je ti Kilimandžaro. Pa vrate moj. Znači, marama je oko glavi, sunce prži, pomalaž, idemo sad Dakar rally. Ajmo, idemo u Antonet. Znači, idemo sa bratom. Ajmo mi sa bratom. Čad, s njom, ja s bratom. Ajmo. I'm going with you. Hoš ti s Čadom? Ja, ti ideš s Čadom. Onda I'm with you. Ajmo mi s Čadom. Ja šta radi? Ajmo, Čadara. Joj, ispraćaj ko da je svadba. Moj babi. Ja. Je. Ajde ti. Ajde. Ajde se tvojim telefonom. Bona beba Willy hapo sani. Sasa ngojeni. Bona beba Willy sani na Kama last time. Gledaj Joffrey, ako predsjednik, ministar. Mr. Pim. Gledaj, brate, gledaj koliki je pravi. Gledaj, čovjek. A gledaj njih dvojici, a na jednom su oni motoru, na jednom su. Mi smo kod Čada, lagano. Sinoć smo ovim išli kući, čovjek nas dovuku. Ne da, pješke ide do Vučanac. Nas dvojicu.
ove knjige sad vozimo djeci u školu. Bukvalno ovdje sam par metara odavde, idemo za Tanzaniju. Hop, 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 hop. Dobar sam. Kako ga provlače li... ovo je za sliku, gledaj jel se reda. Krenuli smo, znači selo, mi smo već u tom Entonetu. Iza nas. Filip je skroz gore, Jelena, pa ja, pa onda on iza. Evo ide. Ulazi. A svi motore piči. Ovo je najjači jebeši vozima, tako se sine motorima. Bez ikakve opreme, ali idemo vraći. Jebem ti pa ovo je motorijada. Kenijska motorijada, braći. Evo ga, došli smo. Valjda je to tu, ne znam, to je centar Entoneta. Sanijev je ovdje drug. To je tu. Idemo dalje, valjda idemo dalje. Ljudi, ajde što smo došli u školu, ali koliko su se djeca obradovala kad su nas vidjeli. I iskreno iznenadila me škola. Ja sam očekivao te jedna zgradica, rupica, brate, ljudi imaju kompleks. Vidi, i sad ćemo ih podijeliti. Bili smo kod direktora. Vidi. Kakva su, brate. Ne, ovo je... Bili smo kod direktora. Car, lik, lagan, onako, nije pravio nikakvih problema, nije htio da mu se i njemu u džep valjda stavim kako sam ja skonto. 1000 djeci ima u ovoj školi, ljudi moji. I sad ćemo podijelit ćemo im knjiga koliko imamo, računali smo da imamo 180 nešto. Kao Nadomirić će i još nešto da se zaokruži broj. Da li na 180, na 190 ili 200, ne znam. Ali carevi su djeca, carevi. I svi su u uniformama, svi su isti, to je pojent. A gledaj na šta radimo vam. Beremo nešto. Stvarno kompleks ima i ogroman, borova šuma oko njih. Ne, ovo djecu u borovoj šumi imaju školu, izvan grada. Evo nam direktora, obišli smo sve oko škole, došli odavde i direktor ih je ovdje postrojio, oni koji dobivaju knjige od nas. Tu je direktor, tu su dječica, škola u borovoj šumi, Galanj, svi su u haljincama, Pepa Pig je na njoj, Miko hajvani, raštrkali se gore od djece. Ali eno šta piše ovdje. Entonet Primary School, ima neko nešto drugo ime, ali ne mogu sjetiti kako se zove. I eto ti, to je taj rad, idemo sad dijeliti. Podijelili smo svima, malo je teško bilo i gledat. Djeca, ono ću vam ispričat drugom priliku, ne mogu sad. Podijelili smo sad pribor što smo imali. Sve to. Pravac Tanzanija. Treba nam možda neki 20 minuta, pola sata do Tanzanije. Po gorima. Idemo u podnožje Kilimandžara. Sad smo opet u Entonetu. Al brate, ovo je. Ovdje smo jučer kupovali.
male one stvari. To je taj rad. Eno ga čiča prvi gore na kolonu. Ljudi, ništa, šuma, ulazim u Tanzaniju. Ljudi, ovo je granica s Tanzanijom. Nadam se da me čujete, ali ja ovdje režim. To vam je ulaz u Tanzaniju, granica. Ali ovo ljudi prelijepo, sve su borove šume. Od škole i kao ovdje sve je borova šuma. Vazduh je nenormalan vazduh. Nekakve kese imaju po drviću. Eto kako se prelazi u Tanzaniju iz Kenije. Pokupili, idemo dalje. Sat vremena vožnje na motoru otprilike, što je masa. I onda idemo autom do Emalija. Uglavnom imamo vožnje mi sad nazad prema Mombasi, a Emali je tek negdje na pola puta. Ali pričimo ga sad. Evo ovdje nam je bila kuća gdje smo se smali. Kako ga brat drži na ledu. Strašna stvar, strašno. Asfalt izašli prije 10 metara, bukvalno i odmah ulazimo u neko mjesto. Znači gradići neki, gledajte ovo, ono, grad je, ima i zgrade, ima i sve, gdje mi idemo vam desno, ali je dobro što smo došli na asfalt. Ljudima je onoj cijeli put bio ko što sam vam snimao. Mene je zabolilo od do, ali ovo je već zapisana. Ovo je prava priča. Koliko je dizel? Evo ga, točimo gorivce, ma nema, valja nam točiti sad. Gledaj tankšteli ko u Njemačkoj. Evo, bravo, idemo, Ola Energy. Ola Lola, evo ga, vaća su parkirana. Ajmo ustajat. Gledaj nas, jesmo se pauza ko na autoputu. Ajmo. Joj, brat. Ovo je već neki gradić, opasan gradić. Ovdje pogledaj ima hičme, ali dobro.
Ola Energy. Mokar sam ko vidra. Kako ljudi razgledaju. Eto, ja ne znam šta je s mene, ja mogu misliti kako ja izgledam. Ja se ne smijem pogledat kako izgledam. Ali... Kakva priča, idemo odmoriti. Gledaj, brać. Opa, jelena. Ljudi, stigli smo je mali. Ej, jesi mali. Oj, cirkusa, ovo se stvarno, ovaj vozi, trči, reži. Prestižu se 3 auta istovremeno. Marketa ne imamo tamo, ajmo. Evo mali gleda, ona je kolje kozu nasred cesti. Istovareni smo iz ovog Matatua. I havan da smo ovdje luksur, jesmo, accommodation. Eto, to nam je akomodacija za večeras. Imamo sve, trebalo bi ovdje biti kako spada. Tam, ono je džamija. Znači, prvi put čujem da se onako džamija čuje. Uglavnom, došli smo ljudi u Emali. To je to, šefe, hvala. Al boga mi spram ovih noći, ljudi, ovo je gaju. Ovo je luksuz. A mislim, u Dijaniju ćemo tek imat valet. Evo babi ovdje da vam se snimi, vidi se, brat. Malo prije govorim, ljepše je biti onaj mamura nego u ovom stanju. Gledajte gdje smo proveli vrijeme. Ali dobri smo. Ono mislim je mali, nisam znao da je ovoliko mjesto, iskreno nisam znao. Tako da idemo dalje.